Mwiriwe, nitwa Uwitonze Tereza, nkaba ndi clinical psychologist and therapist, nkorera muri Mental Health Dignity Foundation. Nifuje ko tugaruka ku mubano nk'inshingano y'ikiremwa muntu. Umuntu wese yava akagera nk'ikiremwa muntu afite umukoro ugaragarira mu mibano y'ingenzi itatu twisunze isomo rya filozofi. Umubano wawe nawe ubwawe, umubano wanjye nanjye, umubano wawe n'abandi, umubano wawe n'Imana yawe. Ugeze he utsura iyo mibano yose uko ari itatu, ari iguha kugubwa neza. Iyo tuvuze umubano wanjye nanjye, dushobora kubonamo ingero zitandukanye. Igihe wahuye n'ibihe bitoroshye, ibihe bikomeye, uri mu makimbirane, uri guhohotera n'uwo mwashakanye, urashobora kubabara umutwe, urashobora kumva ufite ubwoba. Ugeze he wita ku mubano wawe nawe kugira ngo ukire ubwo bwoba, umutwe wawe ukire. Umubano wanjye n'abandi ubanye ute n'uwo mukorana mu kazi? Mu kubana nawe, ese ugira igihe ukaganira nawe mukarebera hamwe ibyo muteganya gukora mufatanije, cyangwa uramukinga ibikorwa wateguye kugira ngo ejo n'ejo bundi agwe mu mutego? Iyo ufashe umwanya ukamutega uwo mutego, ntumubwire igikorwa uko wagiteguye kandi mugomba kugifatanya, wiyumva ute? Umutima uratera cyane. Murashobora kwinjirana mu makimbirane, mugatangira kugirana amakimbirane, mugatangira kutavugana, umwe akagirira undi umujinya, wajya guhura nawe ukamwihisha cyangwa nawe akakwihisha. Ibyo ni ibimenyetso ko muri kumwe mu makimbirane, murimo mubana mu makimbirane. Ugeze he wongera kwegerana n'uwo mukorana kugira ngo mukemure ya makimbirane, aho wamukinze amakuru yashoboraga gutuma mukora akazi mufiteho inshingano, aho mukorera ngo mukarangize mwembi mufatanyije, mwese mugere ku ntsinzi. Umubano wawe n'Imana, umubano wanjye n'Imana. Ugeze he utsura umubano wawe n'Imana? Iyo ugiye mu isengesho ku cyumweru, muri kiliziya cyangwa se mu rusengero, iyo ni inzira, iyo ni bimwe mu bimenyetso bitwereka ko turi gutsura umubano wacu n'Imana. Tugafata igihe tukayisenga, tukongera no kuzirikana ko ariyo yaturemye, kandi ko hari igihe niturangiza ubutumwa dufite hano muri ino si buzarangira, niburangira tuzayisanga. Ugeze he? Isuzume, fata umwanya wisuzume aho ugeze mu gutsura ya mibano itatu navuze hejuru: umubano wawe nawe, umubano wawe n'abandi, umubano wawe n'Imana. Urakoze.